جبر کو سروشت لوی ولاتی هشتا هندک یه دستپیکی و دستکاریه که مزن تدانه ها تکرن. او هجماره که گشتیارانه دناوا سروشت باشور کردستان دا جبو مرما گشت کرن ایرو یا کریا بین ودان و یدگرین. هر یک جمع اگر ویا گشته که لناوا سروشت باشور کردستان بکت دوید هندک جپیت ویان دیگل خوب هلگرید و بهت ناوا وی سروشتی حتی که روژا خواه بخوشی در باز بکت. اگر سروشت خوشی دادتمه ام چاوا دل سروشتی دشکنین دمان ودگرین مالین خواه. اف گلهی هری مزن یا آلی پیوندیدار او گشتیار او راگهاند کارانه بگشتی هر آلیک لوی ولاتی چه خمالی بید یان یه بیانی بید گلهی جپیس کرنا وی سروشتید که جبر کد بیجن استمه لجه جهن دنیای به وی کش و هوای پاقش به وی سروشت جوان ام بکاره بن گشتیاریه که بکن بتی چوین گلکن کم و بی آستان گنزیده. لحظه ام لباشور کردستان گشتیاران ودگرین نماله برمایی که توی چلتن و کی وچن و باندور آوان چنده لسر آبور کردستان و کشانا گشتیارندن برای ویگلیشی یا انج باندورا ویگلیشی دوی برنامه دام ده بحث کن. بخیر بن بو برنامه آبور ازم بختیار عبدالعزیزی. گلک جورین گشت و گوزار و جهن گشتیارین هین لسرانسری جهانه حتی که هر خلکک و هر گشتیارک لدیف خواستا خواه سردان وان جهاب کت لیا پیدوی بو همو جهان به هفبشی پاراستنا جینگه و سروبر وی جهیه و کخوایی و بخوازایی حتی که تکدان لوی جهی نه تکرن و گشت و گوزار لسروی جهی گشتیاری به جورین خواه بردام بن. باشور کردستان جه همو جوره کدن یه گشتیاری و گشت و گوزار کولید هتا دیدن جهن گشت و گوزاری جهن سروشتینه لپاقش پاراستنا وان جهن سروشتی دبا فاکترین اکسر و نه اکسر لسر دهاتن کردستان به درین و جبرکو هرچند پاراستنا خوزایی باشور کردستان به بجانین جنگه که پاقشتر و وره بجانین و دیتن دهاتن درستر و ین برفره و مزنتر و بشوازن بردامتر بو باشور کردستان و ورن روژوه به وی که پیگه گشت و گوزاری لباشور کردستان دهتا پاراستن لبردام گلهی حتی ایرو لسر تکدانا جنگه ها کردستان هیا که به آوه که اکسر و نه اکسر ودگره سر درین درست کرنا دهاتی به شوه که نرینی جنگه ام بیت وصا اجمیرین واسه سردری گفتین که جنگه مالا مزنا محمیانه چوا ام مالا خود پارزین چوا ام دورو برید خود پارزین ام پیوشکلی و جنگه ها خود پارزین لو ما بدیت نامن حالا گرکا گرنگ بری ام بیجین که اوه همی سازیت پیوندی دار بر پرسیارم برام بری وچنده وید ام کاره که سوی بکین ام آست روشنبیری خلکی خوب گشتیارت خوب بلند بکین که او وی جاوه دلووانیه وی جاوه ویانه برای خوب دن جنگه ها خو وکو مالا مازنا خو وکو سامانه که خوی نتویی و سامانه که خوی نشتیمانی بپارزن زیده باری وچنده جی سازی دیجیت پیوندی دار که ریوبریا جنگه خوب خوش پیوندی داره باجروانی پیوندی دارن گشت و گذار جه پیوندی داره دیسا شم بجم چاندن جه پیوندی داره گلک سازی دیگه پیوندی داره و همی هفرا وید بزاواب کن بو بلند کرنا آست روشنبیری گشتیاری و هاولاتی و هر واسا ادگل تیم تایبت حتی جواک سویل هاری کار بید گل واسازیت حکمت بوی که داکو وکو تیمه که بردوام چه بو بلند کرنا آست روشنبیری خلکی چه
پاقش را گرتنا جنگه دا کو خلق هاری کار بید گل واسازیت پیوندار مالا خویا مازن کو جنگه همه هم همین پیو پارسی حتی که به آوه که باشتر و رونتر لسر تکدانا جینگه و مترسیاوه لسر ارد و آخا باشور کردستان بکسکاتی و دارو بارنوه و امبو بینر و گشتیاران رونتر بکن ما و کستاف آبور قستا ایک جتاقیگه هن باجار دو که کر که سر بره و بریا جینگه هیا لور تاقی کرن لسر برمایی کاند هنه کرن حتی که مترسیاوان لسر آخو جینگه و آوه لباشور کردستان دیار ببیت به همو جورین برمایکان و به تمنین وان به که کیجان جور جورین دن زیدتر تمنید بورینن و کیجان جور جورین دن مترسیدارن لسر پیگه گشت و گوزاری در ریا تکدانا جینگه دا لباشور کردستانه چش وان برمایکا همیان زیادتر تمنید بن حتی جاره کادیفت گرن وناف آخر شید بن والله هو من بيجين بلاستيك بلاستيك بيتري هميود بتن بلاستيك تقريبا 100 سنه يعني هيك تشكو برماي كيمياء هي اساسيه يدنو كاي جينكي ولدو كام قال لك جينكيت ما تشنا سفره وبلاستيك مواد بلاستيك بن وجا بلاستيك هاف بلاستيك 100 سنه ميدن تقريبا العادي حتى تشيت حتى نميد او مادين كود بنا صدام و پیسکرنا جینگه سرکی بن چندن هر یک جوانا تمنین وان وکی یکن چند جدانه شکودو هیچ داتا کا بردست بومن درس بله من داتا ياكو هاي افانو كمثلا دي بيجين ما كان عد قليشيت هاي ما بلاستيكي هاي شفافه بنظم ابلو نوع كثير بلاستيكي هاي بي بي سي وورقه جي هاي كرتونه العفو وورقه وكلينسن والمنيوم هلك عمري اخوي هاي دو افا تحلل بك مشكله في عمري وانجي صد صالات مينن بصالات مينن تاثير خودي قالك سرجين هيك ميدن يعني مثلا داتات علمي كتحلل في كاف ماده نمي تلجين مثلا دي بيجي مثال دي سر اوي اخوي بلاستيكي دكا تو بتر هزرا خود دانی یعنی تاخنی داده دیاره پلاستیکش همیا مترسی داره بتر مينيتن شیشهش همیا مترسی داره شيشة مينيتن بس شيشة مينيتن خوب مينيتن تأثير قالك ناكت شتي بلاستيك دي مينيت جو ابو شي بيجي شيشة ام كيم استخدامت كايناش بلاستيك بتر دكا بلاستيكي هي بله من آوک بخار من هاو تناف جینگه چند پیچید حتی برمایی که من امینی بلاستيك 100 سنه يعني بو 5 دقائق كنت قلتي 5 دقائق اون 5 ثانيه بدل تو بوفيري انت مثلا حاويه تو فكر قليش بوفيري ده بوفيري ده مثلا 5 ثانيه قالك نين مانا 5 ثانيه اس جي خلاص بن اون 100 سنه جي خلاص بن قالك ويتاثير قالك المرفيد كتم مانا هل تقدر تستمر بالضبط جبلي بلاستيكي افا او بليتا في ألمنيوم بلى ألمنيوم هيك طانك ألمنيوم طانك اشتي بالبيبسي نام شتو يعني قولي قد بيبسي أبا كان داميد أبا شي تقريبا أبا بين عندك حسب يعني حسب كوبيبشي يعني هوتي يودي كيرن تغليف كيرن شيء مطلي بجنيه بينجي صال عندك بينجي صالات منن عندك 6 صالات من ألمنيوم حتى 2 صالات من ألمنيوم حتى تحلل بيتن شبينجي حتى 2 صدايا سر هر سر مادي ونوعي كوتشو تشيكرين عندك جورج بلاستيكي خراب تربيت عندك جورج بلاستيكي خراب تربيت دو ماده کو ام گلک کارتین گشتن خدا الباشور کردستانی و برمایی که ین زده مازن جوانا درست بن مدرسه که گلک مازن های سرجینگه و بیت خرجات گلک مازن هبه و بیت خرجات گلک مازن ببچن حتی کو افش نافجینگه به نرا کنن حتی هم گشته که انجام دین دماوه چند دمجمیر کن که اگر به تخمین اموار گرین ده ایک دمجمیر دا ام هندک جیکلو پلان بکاردینین بخارن و بخارنن که برمایک دمینن جه خو اگر ام خمساریا 10 دقیقه حتی دمجمیره که بکن
ام دی چند جینگه تک دین اف هندک جوان برمایی کانن که پتریا گشتیاران بینن و دهنه هاوتن بو ناوا سرشت کردستانی بو نمونه اگر هندک جبرمایی که نالیونی که نالیونه که تانی که وکوان کیسن ام آلاف و کلوپلان دکینه ام فردن ناف جینگه من 20 سالا جینگه ها جه خود تک دا که من گشت و گذار لیکریم اگر ام پلاستیکی که دبیه که آها و خارنه پشتی کارینانه فرد من ناف جینگه 4 ثانیه دا من حتی 100 سالان جینگه ها جه خود تک دا اگر از شربته که وخم که هاد بیتا درست کرن دناوا بکاته که المنیومی دا و فردم این دزانن من 200 سال جه خواه پیس کرن که ناوه گرید سروشت نها بری پیس کرنه بکمتر جه خولکه که اگر شیشه کی از فردم ناوا جینگه حتی میلیون سال ویجهی گشت و گوزار درست و پاکش نایت کرن افجا ام دکارن به 10 خولکان بو میلیون سالان جه خواه پاکش بهلن اگر تنی هر یک جمع 10 خولکان خوب برمایی کن خواه و مجیل کت و نهیلید سروشتک بچید پشتی انجام دانا گشتا خواه لنواوی سروشتی یعنی تنی 10 خولکان کمتر دا پشتی بکارانینا وان بر همان جینگه بوی زیده میلیون سالان لجه خواه تا پیس کرن و ضرر و زیانن وی گلک مازنن ما خواست وکو ستاف آبور زیدتر کتوارانه بچنه ناوا جینگه و اوان پرسین که بدریجایا برنامه هاتنا آزرانتن جگشتیاری بخوا بکن لیا باشتر اوه ام کسی که برپرس جینگه دیگل خواه ببن حتی که دانستاندنه که اکثر دنیف برا گشتیار و آلی پیوندیدار و برپرس دروز بکن ام جوان بپرسن که اره بوچی گشتیار جینگه تک ددن و بوچی آلی پیوندیدار و برپرس نکارن پاراستنا پاقجیا جینگه بردام بکن شلوني برو؟ اهلا مرحبا استاذ شلون؟ كردي انا عربي عربي شلونك چۆنن تەندروستیتان چۆنە؟ هیوای گەشتێکی خۆشتان بۆ دەخوازم. من بەرپرسی فەرمانگەی ژینگەم لە دهۆک. سەرچاوە. ناوچەکە جوانەوانیە؟ بەڵێ گەلێکی خۆشە هەگەر خەل پاراستن ئاوێ بکەن. ڕاستە. کەس دەستی وەردانی تێدا نەکردە. کاتێک دەیتە ئێرە بۆم ناوچانە. پاشماوەکان دەبینیت ئەو پیسی و زبڵە دەبینی هەز بە چی دەکەی؟ ئەڤا کارێکی خەمگینە دەمامتێن vê derê em dibînin xelkê tiştê xwalver avêtine paşmayê xwe hiştine divê vê derê dezgehên ragihandinê bi rola xwe rabin نەتەنێولۆ لێ وزارەتا هەرێمێ تشتێک نەکردە هەتا ئەم پارستنا سروشتێ بکەن تشتێک نەدانیە ji بۆ ئەم زب لێ بخنە باشە با پرسیارێ بکەین. ڕاستە با پرسیارێ بکەین ئەگەر لەم ناوچەیەدا کۆمەڵێک تەنەکەی زبڵدا بنین باشتر نییە؟ بێگومان واتە تۆ خۆت لێ پێچونەکە خۆت بێگومان هەستێ نیشتیمانی هەیە جە مرۆڤان دەما ئەم ببینن ji ber xwe dema em serlikeke ziblê dibînin em zibla xwe davêjin navide her kesek û exlaqê xwe mirov wisa dike lê dema te dibîne بێگومان li vir tiştek nîne got mirov zibla xwe bavêjiye têkî muhaseba kê bike sî ji sedî tu muhaseba welatiyan dike heftê sedî jî serdewletê ye هاوڵاتی وایە بەڵێ هەمیشە ڕۆشنبیری شتێکی گرنگە بێگومان ئەمە سروشتیە سیارێ de diçin em dibînin zarokek ji nav seyrek din ziblê davêje em gelek aciz dibin
ام گلک عاجز دبن دم تماشای سیاری جد کنم بیزار عاجز دبن دبن واتا؟ کسی گو داجویه بێگومان سروشتیواتان لێت گین دەبن دەمام دەبینن هەنێک خەڵک هاتن وێ دەری پێشمای خواوێتنە شوشی ئاوێل ڤر ئاوێتنە ئەv مەسەلانە گرێدایی دانینە حاویانە ئەگەر حاوێ بێن دانین بەلکی خەڵک زبلێ خۆباوێژن ناف دووەم ناوچەیان گۆش بۆ سەیرانگەهان هاتنە پێک ئانین هەنێک ئارمە بێن دانین بە کوردی بە عەرەبی بە ئینگلیزی سەرێ بێ نویساندن کو ئەv ناوچە و ئەv ژینگەش بۆ تەی دوێت پاراستنایی بکە ئێمە ئەومان کردووە دەیان جار شتیوامان کردووە هەروەها و بەلکی من پێشبینی ناکەن گۆ هەنێک خەڵک تێن پابەندی وان ڕێنمای نابن و تشتێ خۆل ڤرداڤێژن لێ هێدی هێدی بێگومان هێواش هێواش بە هیوای سەرکەوتن و گەشتێکی خۆش هەمیا بەشداری کرد پاراستنا ژینگە هێدات پاقشکردنێدا و گەشتێکا خۆش ببینم سفرة سعيدة إن شاء الله تشرفنا معنا أهلا وسهلا هەمی ئالی بە تایبەت گەشتیار و ئالیە پەیوەندیدار و بەرپرس دڕێیا دەستگا و ئەکرانên مەدیاییدا li ser yek binema kokin. Ew dibêjin divê em tekezê li ser parastina jîngehê bikin eger meviya pêgehekê geşt û guzarî yê dirêj li vî welatî danin û divê em hemî bejdar bin di parastinê da ne tenê bû carekê û bû salekê belkû bi berdewamiya jiyanê. Ji ber ku jîngeh jî dimirît eger paqijiyayê têk çû kaçawan mirov dimirin eger tendurustiya wan têk biçît. Ev nimûneyeke mezin e. Heger parastina jîngehê me parast em dikarin bibine nimûne bo welatên din heta ku ji wan welatan geştyar bihêne başûrê Kurdistanê û li nava welatên wan em bibînin nimûneya fêrbûn li ser parastina jîngehê û drûstkirina standardekê durist û zanistî bû geşt û guzarî li vî welatî. Li hemû cîhanê bermayîkê gilêşî ku heta niha dihête berhemînan salane 1.3 milyar tonnan tomar dike. Heta ku em bi kedwarane qebareyê wê rontir bikin ew dikare heta 363,800 yarîgehên tapanê rojane li hemû cîhanê berhemê bermayîkan dihête berhemînan ku bi gotinên aborînas û bisporan ev hejmare bû jîngeh û abora cîhanê hejmareke matirsîdar e. Berhemê gilêşî heta 2.2 milyar tonnan ji sala 2017 heta 2025 dihête pêşbînî kirin li cîhanê بۆ هەر ساڵێکێ بهێتە بەرهەمینان ئانکو تێکڕاییە بەرهەمئینانە گلێشی وێبەر بە زێدەبوونێ بچە کو ئەڤ یەک ژی مەترسیە لەسەر ئابوورێ کوردستانê û cîhanê durist diketin. Weke têkra heta sala 2025 li dîv 2.2 milyar tannên berhemînana gilêşî û hejmara danîştûyên xelkê cîhanê bo her kesekî 1.4 kîloyên bermayîkan dikevin ku weke têkra divê 1.2 kîloyên bermayîkan ji her kesekî bihêne firêdan bo cihên taybet bi komkirina gilêşî ve. Ev yek gelekiya metirsîdar e bo abûra cîhanê duî demî da. Hindek ji nimûneyên ku divê em bizanin li welatên cîhanî çawan bermayîkên gilêşî dihêne habetin bo her kesekî. Bo nimûne li welatê Efrîqiya çinne 0.65 ji sadê ji kîloyê berhemê bermayîk û gilêşan bo her kesekî dihêta xemlandin. Li Rojhilata Naverast 1.1 kîloa gilêşî bo her kesekî weke têkra hatiye tomar kirin. Li welatê Çînê çinne 0.44 ji sadê ji kîloyê weke têkra bo her takekî dihête danan ku berhemê wî yê rojaneyê gilêşiya û dihête havetin. Li Emerîka Latîn 1.1 kîloa gilêşî
بو هوالاتی خود تومارکریه وکه تکرا لسرجم وان ولاتان کردستان جهمویان زیده تر برمایکن گلیشی دهاویتن وکه تکرا بو تاکه کسی که بو هر کسی که لباشور کردستان 1.3 کیلوگرام ین برمایکو گلیشان روزانه هاتین دانین گوشبرد مینن و دهنه هاوتن بو جهن تایبت به کمکرنا گلیشی و آنکو هر کسی خلک باشور کردستان روزانه حتی نیزی کیلو اکو نیوان برمایکو گلیشان جیانا خود هاوجه حتی که ام زیده تر کتوارانه بکاربن بهای وی گلیشو برمایکان بکنه هجمارن آبوری دوی ام رونتر بو بینری باخون حتی که ام سرجم گشتی برمایکو گلیشان که دبه 1.3 میلیارد تن ین برمایکو گلیشان ده سالانه دا اگر ام بکاربن درست مفاجور گرن ام دکارن با 108 میلیون برمیل نفته دا هاتی جه دروز بکن به بهای 65 میلیارد دلاران آنکو اگر درست مفاجوی برمایکی به تورگرتن بو آبورا جهان سالانه 65 میلیارد دلار ودگرن او هجماره جی گلک یا گرینگه بو آبوری تنه دبر همه گلیش و برمایکان دا پلاستیک جه همویان زیده تره که ده هجماره برهم اینان و فریدان آوه دا تشتک سر سورمان هیا ده هجماره برهم اینان پلاستیکی دا سالانه 207 میلیون طن پلاستیکی دهنه برهم اینان لی او هجماره سیر دویه که دا دیار دبه دما فریدان پلاستیکی زیده ترش برهم اینان آوی لجیهانه سالانه 275 میلیون طن پلاستیکی دهنه هاوتن همبری دروست کرنا 207 طن پلاستیکی که اف جی ماترسیه که اکجار یا مازن لسر آبور جیهان درست کت آرمان جامعه و کستاف آبور حتی که ام بکاربن وی بابتی اکلایی بکن بومه گرنگه ام بزانن لباشور کردستان چند پاره پیدویه و کدراف و خرجیات حتی که ام بکاربن جینگه ها خواه جبرمایی که گلیشان پاقش بکن جسنتر دوهو که امه بپرسن وکه نمونه و امه تخمین کن به هجماره دانشتویان و جغرافیا و همبری باجار سلیمانیه و پایتخت باشور کردستان هولر که به کجمه که گشتی بدوی چند پاره مهه حتی که ام بکاربن بودجه پاقش کرنا جینگه آخواه جبرمایی که گلیشان سالانه دانن بله پشتی هندک رخراوت بیانی هاریکاریا مکرین بو پاقش کرنا جدر وی باجیرا او جی خگلی چه سیرانا خل بخوا درد کفت بهارا يعني بشين تخمينه كده و الافرو روجا باقش كرنا دو كي جبين دك رخرا وقال مشغول كن راسي ما تخمين كري اگر تو هر ور كريكارا بيكو تشغا وخل بيس كتو بردام باقش كي دا ضرر نگيني جينگه تقريبا بو باريزگا دو كي نزكي سالانه ما مليونك دولارات بيت تو كريكارا ديني هيواسي حتى هيوادا كو خل بردام چه سيرانا و چه جهت مصيفة و چه درد كفت كو بردام باقش بن وجا کرتو بكي قياس سروي چنده بو همي هرما كردستاني معناوي زيادتر مش 5 مليون دولارات بيت اوجيك پاره مزنه وجا هم جينگا خو پارزن باشترش كو هم وي پاره مزخم آنان جينگا خو پیسکن د داویا وکرنا هفکشا خود همه هفکشا خود داخن به آوه که اکثر و نه اکثر پیسکرنا جینگه باندور لسر کشانا سرنجا گشتیارن خمالی و بیانی هیا بو جهه که سروشتی وکی نها عمله نتنه بو مسئله گشتیاری امدکارن درین دهاتیش دروز بکن که بهستر بن بو وی اردی که سروشته که فینک و پیت و قلاوی هی امدکارن بر همین کشتو کالیجی جه دروز کن آجال خوشی جه بخوادی بکن هوای خوشی جه پاقش بکن یعنی مفاین وی اردی اگر یه پاقش بیت تنانت لسر آوا بن ارد به دیراتیا چند کیلومتران
لباجار و باجاروکن کردستان جیوه در کون ایش و نخوشی جی دیکیمتر بن افجال لداویه بگوتن شارزا بسپوران بگوتن آلین پیوندیدار دخوازن هر گشتیارک جگشتا خواه تنه چند خولک کن او دکارن به میلیونان سالان بفای بگهین و آخوان گشت لسر کری بونمونه به هلگرتنا آلاوک پلاستیکی من 200 سالا وری پاقش کر المنیومک که برمایی که وخارن همین کرد ناف وی آلاوی دا بونه حتی 400 سالان پاقشی لوی جهی اگر شیشه اکی هم هلگرن و کن بکن بکمتر جو خولکه که 1 میلیون سالان اف جهه نها ازلی من پاقش کر جبرمایی کن ضررمند اف انجام داویه و ام دکارن به آوه که اکسر و نه اکسر ببنه صدما دروست کرنا داهاته که باش بو آبور کردستانی اگر حتی ام گشتیارشی بن تا آبور کدن هر شاد بن